Allah Allah hai mana ulun kado dalam neraka. Wahai ana hanjur maca dilesan angan gure masalam dunia. Wahai ana hanjur maca dilesan kaca rutke masalam dunia. Sakit Allah hai masakit lumpah sakit dalam neraka. Wahai ana beka pega sakit nakal po bandit masalam dunia. Wahai ana beka pega sakit nakacua sawit di kota langsa nejo. Allah Allah hai manejo ulun kado dalam neraka. Wahai ana hanjur maca dilen kaca rutke masalam dunia. Wahai ana hanjur maca dilen salangan gure masalam dunia. tutung Allah hai matutung lumpah tutung dalam neraka. Wahai anda beka pega tutung nakapir bagong masalam dunia. Wahai anda beka pega tutung nakapir bagong masalam dunia. Nejo Allah Allah hai manejo ulun kado dalam neraka. Wahai ana hanjur maca dilem kaca rutke masalam dunia. Wahai ana hanjur maca dilem salangan gure masalam dunia. hai angoh Allah hai ma angoh dilun angoh dalam neraka. Wahai anda beka pega angga sembahyang subuh sabit dua. Wahai anda beka pega asmara subuh uku ala langsa nejo. Allah Allah hai manejo ulun kado dalam neraka. Wahai ana hanjur maca dilem kaca rutke masalam dunia. Wahai ana hanjur maca dilem salangan gure masalam dunia. merana Allah hai merana lun merana dalam neraka. Wahai ana beka pegang merana nakamu zina masalam dunia. Wahai ana beka pegang merana kabaplun janda masalam dunia. Nejo Allah Allah hai manejo ulun kado dalam neraka. Wahai ana hanjur maca dilen kaca rutke masalam dunia. Wahai ana hanjur maca dilen salangan gure masalam dunia. reneng Allah hai mareneng dilun peneng dalam neraka. Wahai ana beka pega reneng nakacua kameng di kampung mutia. Wahai ana beka pega reneng nakacua kameng ataya baka nejo. Allah hai manejo ulun kado dalam neraka. Wahai ana hanjur maca dilem kaca rutke masalam dunia. Wahai ana hanjur maca dilem salangan gure masalam dunia. hai gepale Allah hai gepale lun gepale dalam neraka. Wahai ana beka pega gepale nakami sabe masalam dunia. Wahai ana
masalah dunia nejo Allah Allah hai mana jo ulun kado dalam neraka wahai anu anjir maco dile nak kaca rut ke masalah dunia wahai anu anjir maco dile salah mon gure masalah dunia hai mutatat Allah hai mutatat lun mutatat dalam neraka wahai anu beka pegang mutatat kasuk luar ketat dikahai darah wahai anu beka pegang mutatat kasuk luar ketat masalah dunia nejo Allah Allah hai manusia gado dalam neraka wahai anu hadir maco dile nak kaca rut ke masalah dunia wahai anu hadir maco dile salangan gure masalah dunia sia-sia Allah hai sia-sia luna sia-sia dalam neraka wahai anu beka pegang sia-sia nak korupsi masalah dunia wahai anu beka pegang sia-sia nak ship masalah dunia nejo Allah Allah hai manusia ulun kado dalam neraka wahai anu hancur maco dile nak kaca rut ke masalah dunia wahai anu hancur maco dile salangan gure masalah dunia. Perle bek dok lam neraka angku rezeki kah? Bek perbuatan yang membandung. Allah, itulah jeritan seorang anak meminta tolong kepada ibunya, namun ibunya melepaskan diri karena dia tidak taat kepada orang tua masa dalam dunia dan tidak patuh.